The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. Acts 11:14. Who will tell you words by which you and all your household will be saved? Isaiah 44:3. For I will pour water on him who is thirsty, and floods on the dry ground. I will pour my spirit on your descendants, and my blessing on your offspring. Matthew 5:13. You are the salt of the earth, but if the salt loses its flavor, how shall it be seasoned? It is then good for nothing but to be thrown out and trampled underfoot by men. Proverbs 16:31. The silver-haired head is a crown of glory, if it is found in the way of righteousness. Psalm 91:16. With long life I will satisfy him and show him my salvation. Psalm 92:14. They shall still bear fruit in old age. They shall be fresh and flourishing. 1 Peter 5:8-9. Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. Resist him, steadfast in the faith, knowing that the same sufferings are experienced by your brotherhood in the world. Proverbs 10:27. The fear of the Lord prolongs days, but the years of the wicked will be shortened. Sa dili pa kita magkapadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios nining adlaw, sa mas nandan gikinahanglan ang atong pagsusi sa atong tagstag sa kakalag kung na pabakitay mga sala. Mga salang nabuhat nato ning adlaw, kinahanglan ato kining isugid tanan ngadto sa tubangan sa Dios Amahan, aron dili kini mahimong babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. 1 John 1:9 is what we are going to use kanatong mga magtotoo. Ano kanayon, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Nawalang kanimo higala, wala pa'y kaluwasan diha sa imong kinabuhi. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Acts 16:31. Musa karon mag-ampo ta sa hilom. Let us pray. Ama namong langit, no, nagpasalamat kami kanimo nining lain na sa mga higayon sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong mga pulong. Bani kami karon pinagis tudlo kalamos balang Espiritu Santo, the only teacher of truth, kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan to mga subscribers, mga higala, o mga igsuon diyan ni Kristo, our fellow believers. Welcome na usab
nining atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios, niya pa kita magadupot sa atong tun-anan nga giuluhan og the dynamics of the spiritual life, life beyond Gnosis. Now, okay, ato namang gihisgutan nga ang great power experiment ni Ginoong Kristo atol sa iyang unang pagani ng kalibutan na nagmalampuson o napurbahan gayod. It was proven. So God, by the way, He respects our volition's decision. Bisag unsay atong himuong desisyon na sayo ng Dios, ug siya nagarespeto. Di gyud siya motandog kung unsay imong desisyon gikan sa imong volition. Apan timan kadtong balaod nga tulubagon sa kabubuton, the law of volitional responsibility. Kanunay gyud nang sunod kanato every time we make any decision, then nahibaw naman tao dili mayong desisyon itong himuon, then kita raw sab ang mag-aani sa resulta niya na. Unsa imong gipugas, mao po'y imong anihon. So, therefore, kay nagatahod ba ng Diyos sa desisyon nga itong himuon, then kita ra. We are the only one responsible, answerable, and accountable for our decision. So, we cannot deny. We cannot justify sa atong mga wrongdoings. Kaya binimo, ato naman kinigitunan nga ang Diyos, hingpit gayod siya nga makiangayon. He is perfectly fair. He perfectly blesses a believer who is spiritually mature. And He also spanks a believer who is carnal and reversionistic. So, He is perfectly fair. We are subject to decide in life. Okay? Besides, ato namaning gihatagan og impasiya nga all of life is decision making. Now, unsa man ka ang labing importanteng doktrina alang sa matag magtotoo. Of course, ang tanan importante man. Apan, unsa man kahagyod ang inunta murag mag-una gyud niini. Very, very important doctrine for every believer is rebound. Kay that is the key sa imo naon yang padayon sa imong pagsibog ngadto sa unahan sa imong espirituhanong kinabuhi. Dili man ta kanang we cannot move an inch sa pag-forward sa atong kinabuhi Kristohanon, atong espirituhanong kinabuhi, kung dili kita mugamit nining rebound. Kay mo man kini ang Yahweh sa ako ng ginaingon. Without it, we cannot grow spiritually. Without it, we cannot kanang live inside the operational divine sphere. Without it, we cannot grow and reach our spiritual kanang objective, which is spiritual maturity. So, hinumdumi katong prinsipyo, a right thing done in the right way is right. So, o kadto usab nga tulo ka arrogant skills, pagka-arrogante nga pagkahanas sa pagkamapahitason, bantay kita nini. The three arrogant skills: self-justification, self-deception, and self-absorption. Bantayan yun nato ni. Now, sa pagpadayon ni this great power experiment, magamit kini sa matag magtotoo ni ining katuig simbahan sa iyang espirituhanong kinabuhi. Nga gitawag nato sa
Grigong pulong Eusebia. Kita mga magtotoo should know the protocol sumala sa gimando sa Dios, how to live His protocol plan. Unsaon? By taking in doctrine on a daily basis. Mao ni atong ginahimo adlaw-adlaw. Inumdumi, a right thing done in a wrong way is wrong. Only a right thing done in a right way is God's protocol plan. The right way is compatible with God's perfect plan. The right thing is done in the right way only sa diha nga tuwa kita magapuyo sa sulod sa operational divine dynasty, ginamit ang gahom sa Dios. Ang protocol sa Dios kinahanglang sundot in order for us to function in our spiritual life. Yes, we would never be able to function in our spiritual life kung dili kita mo sunod sa protocol sa Dios. Pananglitan, kung why rebound, dili ta mo rebound, we will not be able to progress sa atong espiritualong kinabuhi. Di yun. We don't, and we cannot move an inch. But if we make rebound second nature sa atong kinabuhi, we can now utilize sa mga Diyos nung kasangkapan nga gihatag niya kanato, and continue putting ourselves under God's grace provisions. Persistent residence in the operational divine dynasty mo resulta sa unsa? Occupation with Christ. Mao na ang resulta. So, gikinahanglan ang pagbag-o sa atong panghuna-huna. Ginamit ang panghuna-huna ni Kristo. 1 Corinthians 2:16. We must have the right priorities in our spiritual life. Pinagis pagsunod sa protokol nga plano sa Dios. Ug dili pud ta makasunod sa kabubuton sa Dios without using His protocol ug sa atong way pagpuyo diha sa sulod sa operational divine dynasty. You see? So, dili maugmad ang bertud din sa atong kalag. Unsa may bertud? What is virtue? Virtue, paminaw. Virtue is the result of a believer's persistent and consistent residence sulod sa operational divine dynasty. Pinagi sa pagpasiuna by prioritizing ni Ginoong Jesucristo og sa iyang pulong, ang magtotoo is able to acquire the divine virtue, not human virtue. Kaya binimo, ang human virtue is morality. A believer has to have divine virtue above and beyond human virtue. Mula ba yun? Kaya ang moralidad, God, dili paigo alang sa magtotoo. It's not adequate. It is divine virtue that a believer must acquire. Plus, na may mga magtotoo nga mga cosmic, ato nang gitawag sila cosmic believers, nga mga tao ni sila ang way lamag sa protocol sa plano sa Dios. So, gitawag na sila enemy of the cross. Kini ba mga cosmic believers? The enemy of God, James 4:4. O gawas pa, gitawag sila antichrist against the Lord Jesus Christ. 1 John 2:18 o 2 John 7. People who do not have any knowledge of the Lord Jesus Christ. They don't even know nga si Ginoong Jesucristo mian ni dinhi nag-unsa and became a flesh. Became unsa? Flesh and dwelt among us. What sila lamag? So kini mga magtotoo ha, karnal. Magtotoo, luwas, apan mga karnal,
Roma 8:7. Mga disipulo kini sila sa yawa. Yes, they are the disciples of the devil. 1 John 3:8 and 10. Unsa pa? They are grieving the Holy Spirit. Ephesians 4:30. And they are quenching. Ilang gipaong ang Espiritu Santo. 1 Thessalonians 5:19. Only studying, believing, learning, and applying the Word of God that a believer avoids to be described ni ining atong gipangisgutan nga mga lista usa niadto mga kaaway sa krus. So, di ba ni? Pagtuon lamang sa pulong sa Dios. Ug dugang pagyunyana, only residing in the DD, operational divine sphere, that a believer is able to please and glorify God. Now, the right precedence in terms of relationship. Una, right relationship to God. Ang Diyos nun nga gahom o divine power must have the first priority. Ikaduha, our right relationship to man. You see? Now, ang plano sa Diyos, gitawag kinig protocol tungod kay ang Christian way of life is by protocol. Unsa man ang bot pasabot sa protocol? God's perfect design kining maong protocol. Nga kung wa kay alam magbahin sa protocol nga plano sa Diyos, then how can you function? The dynamics of the spiritual life, the life beyond Gnosis, dili. Kaya the Christian way of life cannot be executed pinagig tawhanon nga protocol, kundili sa Diyos nun nga protocol ra. Inumdumi ka itong great power experiment. Kini is made available by God right now. Andam ang Diyos naga paabot lang kamo pahimulos. To be a Christian is not a joke. Di ba nina? Dili tiyaw-tiyaw. Being a Christian, it bears a tremendous responsibility. A Christian is called elected and predestined. With it comes to prayer. Pagampo. We should not say, why is it that I have not been given by God what I ask from Him, when it says, whatever you ask in my name, it shall be given thee. Why? Yan ang man niya ihatag. Oops. Mangutaan na ragu ko nimo. Gisunod ba nimo ang protocol sa Dios when it comes to the doctrine of prayer? Hinumdong ka ba sa protocol, agenda of prayer? Operation CTIP. Maura ba yun na ang agenda? Kaya kung di ka musunod ng mga agenda, then dili yun efektibo ang imong pagampo. What ay mahimo niya na. So God's protocol when it comes to the doctrine of prayer na ay atong sundon. Ang una yun is confession. Sugid sa atong mga sala. Sunod, pagpasalamat, stanan nga atong nadawat gikan sa Dios. Sunod, intercession ang atong pagampo ngadto sa ubang tao. Napalibot nato. Sunod, petition, pagampo alang sa atong kaugalingon nga mga panginahanglan. You see? Mao na Operation CTIP. Mao na agenda sa doktrina sa pagampo. Na ay protocol. So many believers have no clue bahin ini protocol of God about prayer. Wag yun. Kaya nga naman tungod sa ilang pagka-negatibo lagi. Now get this. Kining great power experiment comes from the Godhead. Gikan gyud.
sa mga sakop sa balaang Trinidad. From God the Father, from God the Son, and from God the Holy Spirit. Hinumdumi gina, hinuktuki ka ng maong pribilehiyo. Just imagine that privilege. Bear in mind that you have been born again at the point of salvation, and you became a recipient of 40 things. God's power, it's all inside the portfolio of invisible assets. Portfolio of invisible assets. Pila man ka kategorya? Well, ang una nini, primary assets. Kini gidisinyo o administered by God the Father nga nagalakip niini ang computer assets and escrow assets. Ang escrow had been prepared by God niadto sa kaniyang tuwapang tanan. Been prepared by God in eternity past. But this can only be availed of when we accomplish God's protocol. Nanana po yung protocol. You see? Diyan sa Episo 1:3, kining maong escrow is reserved for every believer. The Lord Jesus Christ is the depository of this escrow. Gipundo, gideposito. Now, Ephesians 1:7, this escrow is given after following the protocol. Humani mo sunda ang protocol, imo malawat kini. Note this, ang bantay. Kining escrow is legal, like in the human realm. Kaya ang escrow god, sa may sabot sa escrow. Ang escrow means in trust. Ang Diyos pinaagi sa iyong pagka-omnisyente. Mi-establisar ni ini nga escrow. Dito sa kanila tungwapang tanan. In eternity past. Now we must fulfill all the requirements and conditions before kita mga magtotoo makadawat ni ining maong escrow blessings. Now, unsa may mga requirements? Tingalimutan na ka. Unsa man gud na? What are the requirements to be able to receive kanang these escrow blessings? To be able to reach spiritual adulthood. Okay. Mao ni ang atong kanang sundon tumanon. Nag-una gyud ini. Puyo diya sa sulod sa protocol plan of God or operational divine sphere. Anara, pagpuyo diha. Sunod, remain under the enabling power of God the Holy Spirit. Pagpabilin na ubos ni ining gahom sa Espiritu Santo. Unya ang ikatulo, keep moving. Padayon, pagsibog sunahan. Forward. Ayaw pagkanang atras. Now, sa diha nga usa ka magtotoo, mapakyas sa pagtuman sa maong mga kondisyon, then ang iyang mga escrow remains in escrow as a memorial. Memorial lang yun. Handumanan. Memorial of lost equal opportunity. He is a loser believer. Duha ra mga klaseng mga magtotoo, kanang loser believer and unsa kining victorious. Okay, winner believers and loser believers. Ang loser believer luwas ni siya. Ayaw lang nagsaypa. Luwas siya kay salvation occurs only once. Once saved, always saved. Bisag mag-unsa. Padayon na lang kag lunang sa kasalanan, so karnal ka, ang tumusangkos pagka-reversionista,
Ang tudkuhaon na lang ikos sa Dios sa bisag dili pa imong panahon. Kaya nga naman, wala naman kay pause. A loser believer is going to heaven but lost his escrow blessings. He is going to regret forever for losing his escrow blessings. Pagmahay gini siya, no question about his salvation, he will be in heaven. Dungog ka. Adto siya sa langit. Tingaling uban mo yung abintaha, ayahay. Langit man di ay gihapon ta. Yes. Tukas langit pero wa kay escrow blessings. Katong imong mga escrow blessings unta nga para nimo kay wa magkang katuman sa mga tulumanon, you did not fulfill the conditions and the requirements, then mahimo lang katong mga handumanan of lost equal opportunity. Sabta gina. Kunya, naapoy itawag na ito computer assets. Mga programa kini bahin sa election o predestination. Ang election, 40 things ang na-appeal nini. Mo ito itawag na ito RAM chip, read-only memory. But when this is going on, here comes RAM, random access memory. Kana mong predestination. We now have a personal sense of destiny. We have the equal opportunity and equal privilege to avail of these assets. So, ang ikaduha nga assets, gitawag og secondary assets. Kini secondary assets are designed and administered by God the Father, but depend now upon the believers paggamit na niya sa Diyos nun nga gahom. What are these assets? Volitional assets, production assets, or Christian service. Resulta kini sa espirituanong kinabuhi. O ikatulo, undeserved suffering assets. O ang ikaupat, invisible impact assets. Okay. At ito si katulo, nga matang sa assets. Third, assets. Personnel assets. Now, this concerns the spiritual gifts of believers. We call this as part of the invisible assets. By the way, kini mga espirituhanong mga gasa nagyatag sa Diyos ng Espiritu Santo sa mga magtutuo. Kini ang tanan ng mga magtugihatagan og spiritual gifts. Apan di ni madiskubre kung wa siya magtubo sa pulo sa Dios. So ang sekreto ra gyud ni God's open secret is grow in grace. Na tuni ang pulo sa Dios adlaw-adlaw hangtod nga unsa makabot na nimo. Ang ikaw may katakos na sa pagkinabuhi o unsa makalinggat ka na, makabantay o kanang makaila ka nag-unsay mong espiritualong gasa maghihatag sa Espiritu Santo kanimo. Okay? So we call this as part of the invisible assets. Kanunay hinumdumi, the 3 R's. Hinumdum ka, reception, retention, recall of Bible doctrine. Study, learn, believe, and apply. Mo na reception. O niya, ang retention of panilitan, like retention of water, ipundo. Okay? So, mo ka na ang retention, ipundo. Now, ang third R is recall of doctrine. Imong hinumduman na di magkakainumdum usa ka butang wa nimo maili, wa nimo magatuni. Gusto? Nagkaroon ma-recall na nimo ang doktrina kay you have passed through the 2 stages, reception of doctrine and retention of doctrine. So karon ma-recall na nimo.
may lumduman na nimo. Now, kining pag-recall of doctrine, appeal na nining metabolization, conversion of Gnosis doctrine to epignosis, to remember Bible doctrine, and application of metabolized Bible doctrine to experience. Pangutana, when will these assets be made available to us? Ano sa? Ang episo 1, 19-20, what is the exceeding greatness of all these assets? Now, the great mighty power here, ang gisukutan din means the great power experiment of the church age. Kining maong gahom nga gisangkap sa Dios was made available to us sa dihang nga si Jesucristo milingkod dito tuong kamot sa Dios nga Amahan. Atol sa iyang hypostatic union, si Ginoong Jesucristo who used this power. Siyang migamit niini atol siyang hypostatic union. Inumdum ko ba sa hypostatic union? Duhang kinaiya sa atong Ginoong Jesucristo, kinaiya sa pagkatao o kinaiya sa pagka-Diyos. Okay? O 100% kini. 100% nga Diyos o 100% nga tao. Mao kanay hypostatic union ni Jesucristo that made him a unique person in the entire universe. Now, kinsa may maghatag nato og gahom. Kinsa man. It is God the Holy Spirit who empowers us. O kining maong gahom, gihatag kini sa Dios nga Amahan. Colossians 1:16 and 17 says, for by Him all things were created, including magnetism, including gravity, etc. Kinsa may nagabuhat ning tanan. Who created all this? Tubag si Ginoong Jesucristo. In fact, si Ginoong Jesucristo mo'y nagakontrolar, mo'y nagadumala sa kasaysayan. He controls history. He continues to hold the universe and everything in it. Siya ay nagagunit. The Lord Jesus Christ is before all things. Ug siya diha ng daan eternally. He existed eternally. It is His deity, ang iyang pagka-Diyos, who exists eternally. Si Ginoong Jesucristo holds His omnipotence. Yang pagkalabawng makagagahom. Ang pagkalabawng magagahom sa Diyos nga Amahan is available to all believers related to our portfolio of invisible assets. He supplies all our needs. Kining portfolio of invisible assets. Iya kining isangkap kining tanan nga itong panginahanglan throughout our entire life. All our needs are in the portfolio of invisible assets. It was God the Father's omnipotence which provides all our needs in life. Hinumdumi kadtong escrow blessings. Ang Diyos mipahiluna na tanan of this in eternity past. And giandam na lang niya kini to be given to us by the time nga makatuman kita kanang sunod o makatuman kita sa tanang mga tulumanon o mga kondisyon sa protokol sa Dios. Now, sa dihang kita makakabot na sa espirituhanong pagkahingkod and become qualified, we can have capacity to receive the blessings. Ang Diyos muhatag kanila. Niining mga escrow blessings. Muhatag nganhi kanato. Thus, siya mahimaya. Kay tuwa naman ang maximum glorification. Sabot? All of those spiritual assets we took up cannot be revoked anymore. Di na mabakwi.
Because it's all yours to have. Imuha na. Again, there are three categories of the portfolio of invisible assets. Primary, secondary, and third assets, the personnel assets, mga espirituhanong gasa. Ang primary, anadihang computer assets and escrow assets. Ang secondary, volitional, production, and undeserved suffering. Whereas ang third assets, the personal assets, spiritual gifts, 3 R's, bantay, o ayaw kalimti. The 3 R's, reception, retention, recall of Bible doctrine. Now, inumdumi, o ayaw na gyud kalimti ang pagka-omnipotente, pagkalabang magagahon sa Dios nga mahan, nga mao'y nakapabuhi nato. Kadungog ka, gibuhi ta sa Dios nga mahan nga pagkalabaw makagagahom. It is God the Father's omnipotence that makes us alive. Karon, nagaginhawag pa kita. You see? It is God the Son's omnipotence that created and maintained and perpetuated our life. He holds it. Colossians 1:16-17, everything comes from the Lord Jesus Christ. And He is the one who perpetuates and controls it. Diniho na kita mo hunong, ato ni padayon ugma, ayong sipyat sa sumpay o sunod nga pagahisgutan nato bahin ini, ng atong tunanan nga giruhan the dynamics of the spiritual life, life beyond Gnosis. Magampo ta. Bala na mo nga Diyos. Nagapasalamat kami kanimo ni ining gayon na sa among pagpakimbitay kanimong sa among mga pulong. Hinaot nga kinimahimong panalangin sa among kinabuhi ug nga kami magapadayon sa pagsibog ngadto sa unahan sa among espirituhalong pagkinabuhi diha sa sulod sa imong operational divine dynasphere. Salamat sa imong pagpatinaw kanamon niining mga butanga. Salamat sa among Bible study through the YouTube. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.